Što se tiče Kosova i Metohije, zadovoljstvo mi je da potvrdim potpunu podudarnost stavova Beograda i Moskve kada je reč o očuvanju суверенитета и территориального интегритета Республики Srbije. Когда речь идет о Косово и Метохии, то я должен здесь подчеркнуть полное совпадение взглядов относительно суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии. U 2009. godini ćemo zajedno nastupati u međunarodnim organizacijama i u svim međunarodnim diskusijama kada je reč o Kosovu i Metohiji, kao što smo činili i do sada. В 2009 году, так же, как мы делали это до сих пор, мы будем солидарно выступать и в международных организациях, и во всех дискуссиях, которые касаются вопроса Косово и Метохии. U 2009. godini Srbija će pred Međunarodnim sudom pravde braniti svoj slučaj. В 2009 году Сербия будет перед Международным судом справедливости отстаивать свою позицию. I zajedno sa Rusijom i sa drugim državama to će biti jedan zajednički nastup pred ovim visokim međunarodnim telom, a to predstavlja centralnu tačku strategije odbrane naše diplomatske borbe, naše pravne borbe, naše legalne borbe za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta.